Etorri gaurko diputatuen kontseiluaren osteko agerraldira. Ohikoa den bezala, gobernu kontseiluan hartutako erabakien inguruan informazioa eman aurretik, aipamen bat egingo dut COVID-19 dela eta, izan ere ez gaude larrialdi egoeran, ez gaude osasun larrialdi egoeran, ez gaude alarma egoeran, baina COVID-19 gure artean jarraitzen du, eta zentzu horretan, gure lehen hitzak familikoren bat galdu dutenentzat, gure elkartasuna adierazteko eta gaur egun gaixo daudenei ere animoak eman nahi dizkiegu. Eta horrez gain, dei bat egin nahi diegu Gipuzkoarrei orain arte egin den bezala, arduraz jokatzen jarraitzeko. Lehen kolpeari aurre egin genion, modu arduratsuan, elkarren artean lan eginda, eta bigarren kolperik ezin dugu jasan, ezin dugu horrelakorik onartu. Osasunari kalte egiten diolako, gure osasunari kalte egiten diolako, 300 lagun baino gehiago hilda Gipuzkoan, eta ekonomiari ere sekulako kaltea egiten diolako. Gipuzkoak ezingo luke horrelako bat onartu. Eta beraz, gutako bakoitzaren ardura inoiz baino beharrezkoagoa da, eta arduraz jokatzeko eskatzen diegu Gipuzkoar guztiei. Zentzu horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiak bideo bat sortu du, Gipuzkoaren artean erakusteko eta arduraz jokatzeko eskatzeko. Bideoa hemen izango duzu. Uda hemen dugu eta azken hilabete arraro hauen ondoren inoiz baino gogo gehiago dugu oporretarako eta bereziki lagunekin egoteko. COVID-19ak etxean mantendu gaitu hilabete luzez eta galdutako denbora guztia berreskuratu nahi dugu. Kalera irten, lagunekin gelditu, hondartzara joan, udako hilabete hauetaz gozatu nahi dugu. Baina COVID-19ak gure artean jarraitzen du. Ezin ditugu begiak itxi eta bat-batean ahaztu virus honek eragin dituen kalteak eta heriotzak. Udan ere arduratsu jokatu behar dugu eta babes neurriak mantendu, eskuak maiz garbitu, segurtasun tartea mantendu eta ezinezkoa denean maskara erabili. Modu horretara, bai guk eta bai gure ingurukoek udaz gozatzeko aukera izango dugu, hutsatu gabe. Horixe zuzen ere gaur gazteen artean eta Gipuzkoaren artean banatuko dugun bideotxoa, sare sozialen bitartez eta bar, eta ardura dei hori egiten diegu edo luzatzen diegu Gipuzkoar guztiei, arduraz jokatzeko etorkizunari begira. Hori baita gaixotasuna bera gelditzeko modu bakarra, segurtasun neurriak mantendu, musukoa erabili, eskuak maiz garbitu eta arduraz jokatu. Eta bestalde, gaurko gobernu kontseiluan 3 gai jorratu ditugu eta 3 horien berri eman nahi dizuegu. Lehenengo gaia enpresen salmentan ingurukoa da, bigarrena Pasaiako portuarekin lortu dugun hitzarmen bat suhiltzaileen zerbitzua dela eta hirugarrena edo azken gaia hauteskundei lotuta, datozen hauteskundei lotuta. Enpresen salmentak direla eta badakizue Ogasunak hilero txosten bat argitaratzen duela, nun hainbat berri jasotzen den, hainbat adierazle jasotzen den Gipuzkoako enpresen osasunaren inguruan. Jasotzen diren adierazle horiek dira salmentak, esportazioak, enplegua, soldatak eta bar. Hori hilabetero egiten dugu eta orain arte horrek bazuen oihartzun bat, baina gaur egun inoiz baino garrantzitsuagoa da jakitea zein den gure enpresen osasuna egoera honetan edo momentu berezi honetan COVID-19ak sekulako inpaktua izan baitu noski gure osasunan eta baita ekonomian ere. Maiatzeko datuei dagokienez, espero bezala oso datu txarrak dira, eta adierazle guztietan. Honakoak dira, salmenta osoak 25,3 puntu jetxi dira. Barruko salmentak 22,5ko jetxiera. Esportazioak 30,4 puntuko jetxiera. Importazioak 33,4. Enplegua 4,9 bera. Eta soldatak 11,1 bera. Noski datuak txarrak dira, baina apirilikoak baino 8,9 puntu hobeak dira. Jakinik martxoaren amaieran egin zuela eztanda COVID-19ak gure artean, apirilean
enpresa eta aktibitate asko eta asko bertan bera gelditu zirela, eta maiatzan zehar deseskalada eduki genuen, maiatzeko datuak 8-9 puntu hobeak dira apirilekoak baino. Hala eta guztiz ere, datu txarrak dira, jakinik, orduan ere maiatzean aktibitatea oso mugatua egon zela. Noski horren ondorioz, lehen 5 hilabeteko datuak txarrak dira, maiatzak eragin negatiboa izan du 5 hilabete horien bilakaeran, gure ekonomian, gure enpresetan, eta balantza globala negatiboan mantentzen da, naiz eta lehenengo hilabeteak positiboak izan ziren. Urtarrila eta maiatza bitartean beraz, hauek dira zifra metatuak, salmenta osoak 16,1 jaitsi ziren, 5 lehenengo hilabeteetan, barruko salmentak 14,2an, esportazioak 19,8an, importazioak 18,4an, enplegua 0,8an jaitsi da, eta soldatan jaitsiera 2,6 puntukoa izan da. Etorkizunari begira, ikusita maiatzan deseskalada fasean sartuta geundela eta bilakaera hobea izan dela apirilean, baino 8-9 puntu hobea izan dela, jarduera ekonomikoa berreskuratzen ari gera eta beraz horrela edo bide horretatik jarraitzea espero dugu etorkizunean ere. Edozein kasutan egoera oso desegonkorra da eta horrela izaten jarraituko duelakoan gaude, eta ekonomiari egin diezaiokegun ekarpenik onena, osasunari egin dezaiokegun ekarpen bera da. Alegia, arduraz jokatzea gutako bakoitzak, gure jardunak, gure portaerak zerikusi zuzena duelako, bai gure osasunean, gure ingurukoen osasunean, eta baita ekonomiaren osasunean ere. Ondorio latzak izaten ari da COVID-19 gure ekonomian, leheno aipatzen nuen bezala, eta aldundiaren lehentasun nagusiak bi izaten jarraitzen dute, gizarte politika, gizarte babesa eta ekonomia sustapena. Ahalegin individuala eta kolektiboa mantendu behar ditugu etorkizunean ere, jarduera ekonomikoa krisiaren ondoriotatik babesteko. Gure ongizate mailari eutsi beharra diogu, hainbeste urtetan ahalegin handi bat egin dugu danon artean, babes sozial hori mantendu ahal izateko eta gure herritarren ongizatea bermatu ahal izateko eta ahalik eta egokiena izateko eta onena izateko, eta hori ez da posible ekonomia sendo bat gabe. Eta beraz, Gipuzkoako Foru Aldundia beti laguntzen izango dugu eta gutako bakoitzak ere laguntza hori egin behar du, Gipuzkoarrek egin behar dute ahalegin bakarkako hori eta ahalegin kolektibo hori, beraz hori da gaurkoan eskatu nahi duguna. Hori beraz lehenengo gaia, gaur Gobernu Kontseiluan jorratu duguna, eta jarraian bigarren gaia aipatu nahi nizueke. Bigarren gaiak ez du zerikusirik COVID-19arekin, baina bai larrialdi kasuekin, kasu honetan suhiltzaileen zerbitzuak, suhiltzaileen zuzendaritzak hitzarmen bat sinatuko du Pasaiako portuarekin. Badakizue noski Pasaiako portua ministeritzaren eskumena dela eta hor erakunde artean lan egin behar izan dugu, orain arte zerbitzua eskaintzen genien noski eta formakuntzak ere eman eta jaso, baina orain hori guztia erregulatu egin dugu. Alegia, Pasaiako portua estrategikoa da Gipuzkoarentzat, ezinbesteko azpiegitura da Gipuzkoarentzat eta hori oinarri hartuta hitzarmen bat onartu dugu, abian jarriko dugu, Pasaiako portua eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, hor egoteko zerbitzu bat bi noranzkoan izango dena. Alegia guk zerbitzu emango diogu Pasaiako portuari, batipat erreten bat sortuko dugu, merkantzia oso arriskutsuak jaso behar dituztenean, segurtasun hori guztia geuk ikuskatuko dugu, zerbitzu hori emango du, eta guk horren ordez ere bestelako baliabidea jasoko ditugu, besteak beste formakuntza saioak eta bar. Beraz, zentzu horretan guretzako garrantzia handia du, Gipuzkoarentzat garrantzitsua delako azpiegitura hori, eta beraz, bi noranzkoetan mersedegarria izango da hitzarmen hau. Noski aipatu beharrekoa ere, nola, erakunden artean ere saiakera handi bat egiten den eta lortzen ditugun horrelako adostasunak Gipuzkoarentzat kasu honetan mesedegarriak direnak noski. Eta hirugarren gaia eta azkena gaurkoan
aipatu deguna hauteskundei begira, datozen hauteskundei begira, eta zentzu honetan nire gobernantza departamentuan parte hartze zuzendaritza daukagun heinean, nik bai dei bat egin nieke Gipuzkoarrei igandean parte har dezaten hurrengo hauteskundetan. Izan ere, eskolaz eskola ibili izan geranean parte hartze zuzendaritzatik esplikatzen edo azaltzen zer den edo zenolako garrantzia daukan norberaren ahalduntzeak parte hartze prozesu guztietan, botoaren garrantzia ere bere bizikoa da, alegia botoak sekulako indarra du eta guk erabaki dezakegu baita zein izan daiteken gure edo zein izango den gure etorkizuna. Eta beraz, Gipuzkoarrei dei egiten diegu hauteskundetan parte hartzeko, horrela modu egokiago batean islatuko delako Gipuzkoaren borondatea zein dan. Eta hori gaurkoan erakundearen izenean luzatu nahi genuen deia ere. Finean, gure esku dago etorkizuna erabakitzea. Bien, les decía, 3 temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. Voy a hacer un breve resumen. Como solemos hacer habitualmente al inicio de las explicaciones o de los temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno, subrayado la importancia de la responsabilidad individual y colectiva en relación al COVID-19. Esto no se ha acabado, el COVID-19 sigue viviendo entre nosotros, sigue existiendo entre nosotros, por lo tanto, es muy importante la actitud que vayamos a mantener cada uno y cada una de nosotros en relación a la enfermedad. Por lo tanto, hemos creado un vídeo que hemos dado a conocer hace unos minutos, no lo vamos a volver a repetir, pero es un vídeo que vamos a distribuir en redes sociales para hacer un llamamiento a que estos meses de verano los podamos disfrutar, pero siempre de manera responsable. Eso, por una parte, 3 temas que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy. La primera de ellas tiene que ver con las ventas de las empresas de Guipúzcoa. Como preveíamos, las ventas han sido negativas. Los datos que tenemos de las empresas de Guipúzcoa en el mes de mayo, porque es un informe mensual, son negativas, pero en cualquier caso la evolución es positiva con respecto al mes de abril en 8-9 puntos, que es importante. En el mes de mayo estábamos ya en una fase de desescalada, todavía había una parte importante de la actividad económica que estaba paralizada, pero ya se había puesto en funcionamiento en parte, por lo tanto vemos una evolución positiva, pero los datos en el mes de mayo siguen siendo negativos. Los voy a dar a conocer brevemente. Las ventas se han reducido en 25,3 puntos, las ventas en el interior en 22,5, exportaciones 30,4, importaciones 33,4, empleo disminución de 4,9 puntos y sueldos disminución de 11,1 puntos. Insisto, la comparativa con el mes de abril es positiva, 8 o 9 puntos mejor de media, pero los datos siguen siendo negativos. En ese sentido, como les decía, el mejor servicio, la mejor ayuda que podemos prestar tanto a nuestra salud como a la salud de las empresas de Guipúzcoa es mantener una actitud responsable con respecto al COVID-19. Nosotros, como institución foral, desde luego vamos a estar acompañando a las empresas y a las personas de Guipúzcoa a que tengan un futuro mejor del que tenemos, pero siempre vamos a priorizar la política social, la protección social y la actividad económica en el territorio. Por lo tanto, ese llamamiento es fundamental. Bien, segundo punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con un convenio que hemos acordado con la Autoridad del Transporte de Pasaia. En el puerto de Pasaia vamos a ofrecer un servicio desde la Dirección de Extinción de Incendios, una colaboración mucho más estrecha y fundamental para el territorio en relación a la prevención, en relación a la formación, en relación evidentemente también a la extinción de incendios cuando hace falta. Vamos a tener un retén de 3 personas en todas las descargas de mercancías peligrosas y el puerto de Pasaia nos va a ofrecer en su lugar herramientas que son positivas también para nuestro servicio y también nos va a ofrecer formación. Tercer punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con las próximas elecciones del próximo domingo y hacemos un llamamiento a la participación de la ciudadanía. El voto es importante, el voto nos da poder de decisión en cuanto al futuro de nuestro país. Por lo tanto, ese llamamiento es importante y está en nuestras manos también decidir cuál va a ser el futuro de nuestra economía, de nuestra salud en nuestro país y, por lo tanto, ese empoderamiento que nos ofrece el voto es importante y hacemos un llamamiento a ejercerlo. Horiek izango lirateke gaurko Gobernu Kontseiluan jorratu ditugun gaiak, galderarik izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Bai.
Leticia, ya voy directamente a preguntarte. No sé, preocupación en la Diputación. ¿Os teméis lo peor? No sé con qué sensación estáis. Evidentemente hay mucha preocupación en la Diputación Foral de Guipúzcoa en relación al brote que se ha detectado en Ordicia. No es una preocupación que solamente pues no es una preocupación solamente nuestra, sino que atañe desde luego a todas las instituciones. Hemos visto cómo el Departamento de Salud se ha volcado absolutamente en Ordicia con la instalación de las carpas, haciendo PCRs a todas aquellas personas que hayan podido transitar por la zona. Por lo tanto, la preocupación es máxima. Como decíamos, la responsabilidad individual y colectiva es muy importante y debemos insistir muchísimo en ello. En relación a los datos de Ordicia, la competencia evidentemente es del Departamento de Salud, la mayor información se la pueden ofrecer directamente ellos, pero insisto, la preocupación evidente. De hecho, hemos adoptado decisiones que tienen que ver con ello en cuanto a las residencias de la zona, también los centros de día e incluso visitas que se puedan realizar en el resto de centros residenciales del territorio por parte de personas que puedan vivir en aquella zona. Por lo tanto, evidentemente, la preocupación es máxima y un llamamiento a la responsabilidad que tenemos que seguir realizando, puesto que en caso de que esas medidas de protección no se lleven a cabo, en caso de que no seamos capaces de controlar cuál es nuestro entorno constantemente, la relación estrecha que podamos mantener de más de 15 minutos con las personas, si no sabemos cuáles son, bueno, pues evidentemente la gestión es más difícil. En este caso se ha volcado el Departamento de Salud con todas las herramientas a su alcance, pero la preocupación es máxima, evidentemente. Bai. Bueno, las salidas se han suspendido provisionalmente en los centros de Beasain, en las residencias de Beasain, Lazkao, Segura, Zumárraga, Legazpi y Tolosa. Se han cerrado los centros de día de Ordizia, Beasain y Lazkao. Se han suspendido las visitas en las residencias de Beasain y Lazkao. Y la ciudadanía de Ordizia, Beasain y Lazkao no va a poder realizar visitas en el resto de centros residenciales del territorio. Estas son las decisiones que hemos tenido que adoptar de manera urgente para evitar que se propague la enfermedad en los centros en los que hay más personas vulnerables. Lo hemos dicho desde un inicio, las personas más vulnerables ante la enfermedad son las que alcanzan mayor edad y las que tienen más patologías. Y es exactamente el tipo de personas que están alojadas en los centros residenciales. Por lo tanto, máxima inquietud y hemos puesto en marcha estas medidas urgentes porque así lo veíamos necesario. Mesedez esantzazu euskeraz ere gauza bera. Bai, Ordizian gertatutakoaren ondorioz ikusi deguna da Osasun Departamentuak berehalakoan baliabide guztiak eskura jarri dituela. Edozein kasutan guri dagokigunez guk ere sekulako kezka daukagu noski eta berehalako erabakiak hartu behar izan ditugu. Besteak beste, Beasain, Lazkao, Segura, Zumárraga, Legazpi eta Tolosako adineko egoitzetako egoiliarrek ezingo dute kanpora irten. Ordizi, Beasain eta Lazkaoko eguneko zentroak itxi egin ditugu. Beasain eta Lazkaoko egoitzetara bizitak bertan bera gelditu dira. Eta Ordizia, Beasain eta Lazkaoko herritarrek ezingo dute bizitan joan Gipuzkoako adineko egoitzetara. Naiz eta beste herrietan egon. Horiek dira hartu behar izan ditugun presazko erabakiak, Ordizian gertatutakoari jarraiki, izan ere kezka handia daukagu honek gai honekiko, eta jakin badakigu pertsona zaurgarrienak gaixotasunari dagokionez direla hain justu egoitzetan daudenak. Alegia, adin handikoak eta patologia asko dituztenak. Beraz, arriskua ekiditeko neurri horiek hartu behar izan ditugu. Hortik aurrera, bai esango nuke eta bai eskatuko nuke, gutako bakoitzaren esku dagoela COVID-19aren bilakaera eta berriro, eta ez naiz aspertuko, gutako bakoitzaren lana ezinbestekoa da COVID-19ari muga jartzeko. Bestelakorik? Sí, con el tema este de las ventas, en mayo 8 o 9 puntos más que en abril, que ya hay una cierta mejora, pero ¿se nota ya más una mayor recuperación? Bueno, guk bilakaera ekonomiari dagokionez ikusi deguna da, egoera oso ezegonkorra dela, eta oraindik ere ez dakigula ze bilakaera edukiko duen. Guk dauzkagun datu horiek estadistikoak dira, alegia egiten deguna da hilero muestreo bat egiten dugu Gipuzkoako enpresen temperatura ezagutzeko, bilakaera hori hobea da apirilekoa baino, 8-9 puntu hobea, baina dozein kasutan oraindik ere txarra da.
Orain, horrek esan nahi du etorkizunari begira horrela mantenduko danik? Ez. Maiatzean deseskalada fase batean geunden eta beraz enpresa asko itxita zeuden oraindikan ere eta aktibitatea poliki-poliki pizten hasita zegoen. Beraz, ekainerako datu hobeak espero ditugu, baina nik datu objektiboak ematen dizkizuet eta orain arte dauzkagunak maiatzekoak dira. Eta horretara mugatzen naiz. Edozein kasutan horrek ez du esan nahi, horrela mantenduko denik etorkizunean. Gure ustez bilakaera hobea edukiko du, baina horrek noski arrastoa uzten du eta zauria uzten du gure ekonomian inolako zalantzarik gabe. Edozein kasutan Gipuzkoako Foru Aldundia lagun izango dute orain arte bezala. Justu erderaz nahi nun hori. Bien. Les decía que la evolución con respecto al mes de abril ha sido positiva, una mejora de 8 o 9 puntos en cuanto a las ventas de las empresas del territorio de Guipúzcoa. En cualquier caso, el mes de mayo también es un mes especial, puesto que la desescalada ya se había puesto en marcha. Hay empresas que habían empezado ya su funcionamiento, pero muchas otras no. Por lo tanto, es un dato evidentemente negativo, pero con una economía que todavía no está a pleno rendimiento. Por lo tanto, esperamos que con respecto al futuro la evolución vaya mejor, pero los datos objetivos que conocemos a día de hoy son los del mes de mayo y los datos son negativos. En cualquier caso, la situación sigue siendo muy difícil. Los datos siguen siendo negativos, pero la Diputación Foral de Guipúzcoa siempre va a estar ayudando para que esa mejora se dé. En cualquier caso, también, insisto, en cuanto a la economía, también tiene que ver la actitud responsable de cada una de nosotras, la actitud responsable de cada uno de nosotros y, por lo tanto, es la mejor aportación que podemos hacer cada una de nosotras con respecto a la economía del territorio. Es decir, que seamos responsables en relación al COVID-19. Beste lakorik gelditu bazait edo galderaren bat izango bazenute? Ez. Honekin amaituko genuke beraz gaurkoa. Eskerrik asko guztioi eta egun ona izan.